Eyo bana banzambi nedi sanga boko petana kabidilelu amtumung me bidin mwanda mtekete angondwe wadi kumene umwa badi sang shubate tukutendela mokulu etu achilu bumutoka mana kufunga ni nzambi boko mutendelele mujitu kwa ejimen tudifilai ni misu kanimyo yetu kujimukalenge balu banyu mo zambi ju tulombola konsku tutwigalangan Yulu kunzulu kani wewe wakamweka Sikondo yetu tuleza mpalawa masia Yesu Zambita Yesu Zambi wanye weyo Yesu Mwenye kumekila mwenye munyagala kumekila zambi wanyo Nilo miyani zambi nere kusamile kwa kumoya Yesu Ujimuka kulimu kwa tabia munda zambi wa sheni Yesu Musabi wa bakei, musabi wa bacheka zambi Yesu Mwangani wanye kungaya pikale kingunye wa zambi Yesu Eyo bada banzambi nedi sanka batetu kupetan lelo amatumia bidi ni mwanda mtegete angondwe wadi kumine umwe badi sanshika bidi boku tendelela mukulu wetu wachiluba bomutaka mana kuponga ni nzambi ngasa ni ditalali bya kuditatu nzambi bikala nenu mudine ja Kristo Yesu mkalenga wetu amen. Jani ndi mwambi kafumbu mutamba ndi mwambi wa mishoni idiba bigila mu France na Église presbyterienne mwambi mu mishoni ku Congo ne mu Canada kabidi ngondi ngikalangana donc Église kuntuma yebo mandataire mumbula matedi ba kwenza mudimu kwikala pastor waba bena buloko tupikela aumônier du pénitencier. Donc, toka fungu boku tendere makulu etu achiluba boku kwa chaba wetu bonso bedi batangla kam matega maloba na shuku etu mene kadi nanga boku kumbajika bedi di jamukando wa nzambi mo bienze di bia ba apostole chapitre bidi verse mwanda mukulu tutupika tuigu verse wadi kumene bamba bwase baka di bumvo muntu ni muntu myanda mimpe ya nzambi mu myakulu yapo nko toka pumbo kutendelela mumokulu etu achiluba mokulu abankambo betu jutu sang mukasai nashibitu kal tubale chitupa mokulu wa mfalansa mboku kwa chika bidina nanga kakese boku mviji bwaluba bei makoba muchiluba jakolela bantu bakwa bamana kwamba nungutu di filambi dini misoko yetu kudi nzambi bwa bakumane chikondo ne tulombele bonso badi babedi badi basama mumpitadi batomikemu nunku bakuba lombele nzambi tulombele bana banshini bantu banunu bagaje bamulufu ila mene etu balombele tulombele kabidi masala yetu adi kulusekalo wa esta luanga na vita bwaji tungi yetu tulombele bantu bonso akumbane chikondo kadisen ledi etumbwanu tutamba kuibanya maisha ku di bantu bonso balbo adindi kwa chisha ku di muntu udi umva bilondo shel di tabuji jamuntu yons nonku mudi batutuman tutangle jelum luimpe no wewe kabidi paju lumva utangle ku kwabo banu yidumon to chala ni banyu ku kwabo kama ngabadi kumi nonku misami kwa bunu ntambo kusangisha michimo ya nzambi bwana okutanje lumlimpo kudi ababadi makumvu makulo etu achiluba ame ya toka dinaw nonku kumpal ne tulomba nzambi kumpal kwa kubale di nzambi tulombai tudifilai kudi nzambi popa tatu nzambi wa mkelengu wetu Yesu Kristo ni tatu wetu kabidi tulo aluku didi bedi chikondi chitaka mana kufunga mene boku tendelela
mokulu wetu wa chiluba ngudilombo dietu kudi mbwana nyumo weba tupwekel atulombol jambe ditutu kusakadile ba moyo wa kutupesha mundo mwaji tukwedi na babonsu mya bidika bekalangana wa kutupesha moyo mupya mundo mwaji tukwedi nyumo weba mpinja atulombol mbwa tumvudidi baluji kuba kutubela unshindu kayonso tukulomba mudindi ya Kristo mkalengo wetu amen. Bana banzambi bamana kulomba nzambi bwadiri ya nzambi nunkumpindiewu netu bale mumukanda wa Luka tudito bale mumukanda lomulimpila kafunda buku ji Luka netu bale mu chapter 1 mwibidi verse wa kumudili toni kudi itano. Nous allons lire dans l'évangile selon Luc, chapitre 2, versets 1 à 5. Netobala mujina dia Kristo. Mumatuku au Kaisa Augusto wakela mukenjine ba funjishe mena aba pabuloba bonso. Eku kwa gadi kufundisha kwa kumujilu kwa kenzabo. Wakadi kuleniyo ngovena wasulia. Bantu bonso bakayabwa kufundisha bo mena abo muntu kwa abo. Yosefu kabidi wakumuka mungalela mumusoko wa Nazareth. Wakabanda muyudaya kumusoko wa Davidi ujubo babikila ne Bethlehem. Bwalu bwa yeye wakadi wamu nzubu wa Davidi ne wachota chandi. Wakaye nungu bakujifundisha bo dina ja jandi ne ja Malia muka wakadiye musele. Wakadi biandi ne jifu. Wakaye nunku bwa kujifunjisha bo dina jandi ne jamalia. Bakaye biabo kujifundisha. Bakaye kujifundisha mena abo. Edindi janzambi. Amen. Nous allons lire dans l'évangile selon Saint Luc. Chapitre 2, versets 1 à 5. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Enfin, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bana banzambi, tokumva kubalo kwa mukando wa Luka chapitre ibidi verse mutono kudi itano. Kadi kumpalo kwa kwanji kubwele mchena bwalu neto anji kumva musambo mutwimbile kudi tungimbe twetu koral munene wa bene mishoni kudi babikile mu France ne
grande chorale presbytérienne. Nungu, Tange Gonvaille. Bana ba Congo. Bana ba Congo twikala imu bobu mwe tudiswika ibu bana ba muntu mwe chintu chimwe tuleja impala mwempa wa Congo kubisamba bigwabo bwana tudi mu bobu mwe tudi chintu chimwe Tubala ilusalo anzambi ni malumi mpe. Tuline budi shaka minyi bwalu bwa. Tudi mubulova bwetu bwa bankambo bwetu. Katuleke di mwene lukuna tupandu lule nash.
Eyo bana banzambi twakumva musambu mwimpe mutuimbila kudi Grande Chorale twamene benekele badi bimbe musambu mwimpe bamba bwane tuvuluka tusakidile nzambi bwa wakatunanga kutopa bubanji mubula bobwetu kedi bimbe tukala ni mpala mwimpe kubisamba bikwabo bamona bobu mubwetu bwa bana bwa mwene Kongo kawi kutabula kwa chisamba bikale chisamba chimwe chitutubigilene jitunga bene jitunga ja Kongo nungu tutubasagilila bakwimba kwa musawo mutuya ya mukanda wa Luka lomlwimpe lwa Luka tubalula kabidi mumatugwa ukaisa Augusto wakela mkenjine banfunjishe mena abapa buloba bonso eku kwa kadi kufunjisha kwa kumujilo kwa kenza bo vakadi kulen yo ngovena wasulia bantu bonso bakaye bo kufunjisha mena abo muntu kwabo Yosefu kabidi wakumuka mungalela mumusoko wa Nazareta wakabanda mu Yudaya mumusoko wa Davidi ujibo babikila ne Bethlehem bwalubwa yeye wakadi wa munzubu wa Davidi ne wachota chandi wakaye nunku bwa kufunjisha bo dina jandi ne jamalia wakadiye musele endi janzambi amen bana banzambi bari batwambile bwane bakaye kufundisha mena bo mukalenga wa Augusta wakela mukenji bwase muntu ne muntu aya kufundisha dina jandi bwalu bwakajimbula matedi nabo mbwa kumanya bungi bwa bantu bakadi mumusoko bene jitunga bakadi bungi munyi ne benyi bakadi munda mwa jitunga bakadi byabo bungi munyi mukenji wake dibwa nungu bwakadi bantu nabo mbwa kutumikila jiyi jamukalenge Augusta dindi mukando wa nzambi utwambile twamene mugando wa nzambi wakafeshibo bwa kwikala bu bimfanikishi kutudi bwa kumona malu akadi enzaka kale momo munachiji kutone katataka bwalu bwa nzambi uchijumukene ukujumuka tone chendelele bamana gwame nungujije tujalelu jiji pa bwalu bwane bakaya kufundisha mena bo muntu kwabo. Ils allèrent se faire enregistrer ou s'enrôler. Bana banzambi misangu ya bungu na gwamba nindin tambu kulongolo la me ya nzambi bilondo shele malu aja pita kwetu. Bwalu bwana nshutwe tubika la kubabende sabadi bamba kwetu ne kwa bende nkulu kwa muchi. Muchi mauji kwetu. Mwana wa mwene Kongo yonsu jumutanga laka mwabonsu uji fatu jitumva njitunga jetu jidini kusama ni twetu badibikalana kubabenda kabidi michi mietuka yenene jitalala nungu toku mwana bonsu bwetu kubisanji deni kajima ujimuikala mukungushi anyutu tubigila bwane president mukungushi wa chisumbu cha badibalongolola masungula a jitunga jetu ja Kongo wakwele lubila wambase masungula ni kala kumene masungula ni kala mumatu mokumyabidi angondo wa jikumini mwibidi muchiji muchabinunu makumyabidi ne bisatu Twaman chidi muchidi kumpala mungondo adi kumini mubidi muchikondo cha Noel kabidi bumutukaji tusemena katataka nungu mugokulo kwandi tokumvu wamba bwase bidi bigengela mbinde bwane muntu yonso
aya kujifundisha kubangela kungondo aji kumni mwibije ngele menji ba kwamba bumatu bangu miabidi na satu na nkwau to ni kungondo wa kumudilu mumatu kwende makumyabidi na satu kadi nwenu badi kukongo ninjima ino kumvu bimpe mene kubisanji bikila kano kumvu tudi kukabidi bwa kunu vulwije nungumbula matedi yeyo wakwele di yedi mbwase bantu bonso baye bwa kujifundisha menabo kika ina kutangilime mnakadini tubanyana mujalimingwe ni bana betu bena kongo di kai malo amasungula akujifundisha mene akaji kumenenza kampikondo byakalanyi nungunzambi wakusonsolo muchima wanyi mni bulelele tujumu wakubadilana mumukanda wa Luka mushapita mwibiji mveso wakumudilitone kudi 5 mudibaleje bwane malu atujinau katataka malu akenji kubakabidikale badiba tuambila bwase muchikondo chikondo cha mali ni Yosefu badiba tuambila bwane pakadi mukalenga Augusta empereur momene mukalenga menas ujano bumu di president chisekediemu kadi yeyo mwikalangi bumu di bakalenga ba roi empereur nungu tutubigilana muchulbane mukalenga Augusta nungu bumu akadi wanga tabukalenga dijinga dienda balo bjo amane byakadi bumu sangwa kumudilu ngu akasubwa kumanye bwane bantu badi muditunga mena bandi no bokulombola bajibungu munyi benyi badi muditunga bajibungu munyi nungu bantu bonso bwakadi bunabu mbwa baye kumabo baye kujifundisha mena bajifundisha mena bwa kumanya bubunyi bwa bantu na shapadi bikondo bya masungula bilwa bantu bakadini bwakwiye ku manya bwane mumusoku kampanda bantu badibwin kampanda bakadini bwakusungula bakadibwin kansang nungudi badi bantu kabena mogudile bwane bakwitu ibile me yetu tubigile ntukanda twetu nash bwalu bwadina dia muntu didifunda muntu yonso badi uye bwakudifundisha badi bamupeshe chimanyino chakudifundisha kwandi mugando juja tujadigele bimbene bakaya kufundisha menabo ndimo kwanji kwamba muchikoso mumokulwa mfalansi mwabeu le message de ce jour ou bien de ce dimanche nous parle ceci. Ils allèrent s'y faire enregistrer ou enrôler. Mais alors que Marie est presque au terme de sa grossesse, l'empereur Auguste ordonne un grand recensement qui oblige chacun à se rendre dans sa ville d'origine. Ainsi Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Un périple de 156 kilomètres qui a représenté une vraie épreuve pour les couples à une époque où les routes n'étaient pas pavées, alors qu'elle était dans une bonne partie de l'Empire romain et où le seul moyen de transport pouvait être un âne ou un chameau. Ajoutons que Joseph était probablement assez âgé et que Marie en était presque 9 mois de grossesse. Ils obéirent au décret de l'État pour aller se faire enrôler. Ils allèrent se faire enregistrer ou s'enrôler. Bana banzambi na kwamba muchiko sukare zime bwabadi bamva mogulu amfalansa bateleje byabu dije tujalelu didijambane bakaya byabo bakaya kudifundisha menabo bwalu bwakaisa
Auguste wakela mukenji non filo sabana betu Kais Auguste wakela mukenji bwana bantu bonso badini bogu kujifundisha mena mubuloba bwabo kumusoko wabo. Joseph ne Maria bagenza lwendu lwa liba 150 km ntwamba bwane kilometre luka manimagumi atano bwa kumuka kumusoko wabo mena ku province wangalela batangela mu musoko wa Nazareth wa Yuda tone kumusoko wa David udibo babikile na Bethlehem anu boku jifundisha bomena abo bumwaka jimukenji mweji dine na jadisha bwalugayi Maria ni Yosefu bagaye byabo jishi dine ni jijumwabe ujidija kuleje dikimane kumanyisha kwa musoko wa Bethlehem bwalu bujibune na mwabe bakadini bwa kutumikile jijambula matedi bwalu bambula matedi wakuela mukenji ne bantu bonsu bwakadibunabo mbwa kufundisha menabo kadi tangela bikondo baji batwambile na mubikondo ka bwakadinjile miele tubujimbu mene lusenga lwakadi luteme munya uteme lusenga bwakwende byakadi bikole Malia wakadi mmana kufungila kadi badi bamba ne dikima jabu jakadi kubwalu baka tumikile jambula matedi kabaka bala bulla bwanjila kilometre luka manamagumi atano ne byapa mutu bagamba ne botu jinabo mbwatu tukuye kujifundisha menetu mugando wazambi jwa mene bakaya kujifundisha kafundishila kamena kakajimene chinis kujifundishila kwa mena kafundishila kabo kamena kakajibwa kumanya bon nomba wa bantu bakajimujitunga mubuloba mene kumanya bena jitunga bakajibungi munyi kumanya benyi bakajimujitunga bakajibungi munyi nukubi akajibimpa mukalenga yonso ujubwela mubukalenga bokulombola bantu bujinabo mbokumaine bantu bena bandi ndombola bajibungi munyi bakulumba bajibungi munyi bana bajibungi munyi benyi bajibafuma kukwabo bala mubuloba bwetu bajibungi munyi nunkutangla imali yeni Yosefu bakukwati byabunjila bakuye mu musoko wabo bokufundisha bumenabo nungu mubwalo baji batuyisha bwalo bwa dikima ja Yosefu ne Maria dikima ja Yosefu ne Maria jaka mweneka mukujifila kwabo bwakwenza bulwendu lule bwakuya bukujifundisha mena bule bwanjila wa kilometre luka manamagumi atano ne sambo mbubaka ya njila mule ne lusenga ne mikuna kadi baka sokutumikila jijambula matedi mugando ujwa mene baka yebyabo baka kujifundisha menabo nungu muchikosu muntu katibasi kushala mutanchu mule na kwa mene tuditwamba meyi katataka muchikosu bwalu mutu suso tukese bwa byamu bikala kubifita fatu di mushindu wakunu tumintu bituma bwane bantu balonde didi anzambi nungu muchikosu dwame diye di kwa chikayi kutu jitwetu ba chikondo echi bana banzambi badi kukongo ani badi batangala diye di tukwa chikuchini diye di tukwachisha bana bamwena Kongo chakumpala bena Kongo bonso nanga nwenu bena Nkilisto ani bena kuitabuja numanya bwane malu onso akenziki bwakala ajiku bwakutu fesha bubi mfanikiji bwatetu kumona mwakulonda yepa uju sonsola bena Kongo mukwamba kwa mwambi kafumbulelu bwane bunu jinabu mbwa kuya kufundisha mene enu bwalu bwa mukalenga yonso wajitunga pajimu buloba ujincha kumanyina bantu banji ndombola bajibungi munyi bana bajibungi munyi nungu bajibungu yemena kumasungula bajibungi munyi tokumana bantu mfite akajimwabe une
bakwabo badibamene meme bagaji bansun lewu ne unwagaji bansun kadi turi bamanye bimbe bwana chikondo cha masungu la kuvita babonge badibamanye bwana mukalenge Felix muntu akasungula kadi bokubenga kabidi jiyo yoedi kajubwedi kabidi muchikondo echi tangila yi deni kajima ujuwe lelubila ujuwa ambane chikondo cha masungula cha kukumbana muntu yonsu ujini mwakupita kumasungula anu muntu uji mujifunjishi dina diandi bena Kongo tujitunwela kayanda kenu myabe inu jinui kalangana bunu jinabu mbokuye kujifundisha mena kumbula matedi mudibamba bena France bwana se faire enrôler s'enregistrer bwa muntu ni muntu uji mumanye bwana meme njimusu kusungula mukalenga kampani wasu kusungula mukalenga Felix bwa ikala kabidi mukalenga mubiji mubilwalu kumpala bitanu ya inu jifundisha mene enu biwasu kusungula muntu kampani uji wewe muswe kabena baloku kwenze bwana usungula mukalenga Felix bwana masungula ni kala muntu ni muntu kayimwenze kubukole uye usungula wende muntu uji muswe nungu mumuchima webe uji mumanye uji muswe biwi kala muswanu bwane we usungula mukalenga nujineda katataka anyi mukwabu kampani uji muswe buji nabu mbwakuye kujifunjisha dina kubadi bwalu bwa bene chijiji babungi misami kwa bubadi bateka tuzubutwa masungule miaba mile bategana kilometre 10 kilometre 5 bantu misami kwa babona bula bwanjile bamaka nitu yemena kujifundisha mena mushindu kai bwajinanga jajitunga jebe kayanda kebe juka na shama mena kujibula munyi ya kufundisha dina jebe kubanga kwa kujifundisha kudi mumatu myabi dininga satwa ngondo ajiko no mwibije toni kungondo wa kumujilu wa chilimu chilwalo yefa uju sonsolo ni bene Kristo bene kuitabuja bambi banzambi myabe yonsu inu jinuikalana mu Kongo bunu jinabu mbwa kuisha bantu bwana badini bogutumikile mikenji yambula matedi bakaya bwa kujifundisha mena abo mugandu wanzambu jutambile ne mamu malia wakajimana kufungila bwalu wakajimbikondu bya kulele mene kadi bwa dinanga dia jitunga jiandi ne kutumikila kwa mikenji yambula mateji yeye ne Joseph mulume wandi baka juka byabu baka yemusoku ujini mikuna yabunyi bayelo amakasi kadituluba manyi bwane nyama wampunda wa kamelo kakabanga tamisami kwa buku akajibubaye mukandu wanzambu kene utujari kile mene bimpe bwalu abu kaditamba mbwane baka difila baka ya bakufundisha mena nonko disengelele jetu kudibambi banzambi bulelele tudibamanye bwane tujimubulo bebo mbudi nzambi mutupesho bubufyanyi bwetu bwatwetu kusankamo ne bana ni bakulumpe bakaji betu bana betu balela nungu ni bana betu babakashini babalume ni bakalenga betu ni mbula matedi wetu bwatwetu kikala ndisanka mubulobo bwetu kadi butu nabumba kutumikile mikenji yambula matedi lubile luloku jifaji udumvolelo umanye jitu kukai didi mene kufundisha kwa mene uyeba kufesha mukanda wa chimanyinu cha kudifundisha kwebe bwapa kumbane jitu kwa ajii bwanwenu nuye kusungula usungula mukalenga uji musu kanu lukwenze mujibantu bakuwa bame na boba yabu sibaye kusungula fikala boba kusungula mpindia bala kusungula uji kuyimusa wamene to bagutu ibila meye to yaku badiba amene kamo ngwabaji kumi kamo ngwabaji kumi bunu jinabu mbwa kuya nwene badi ndichino janzami no amene bwalu bwanji musu mukalen kampandeo tufile chile jeli bikala nujiba su mukalen Felix bwa yeye kala kabidi mukalen yai nufundisha mene panu wa bikala kwena musu ye Felix kuni kwikala bakwa abu kabidi katwena banju kumbabungi badi kufafila bomena abu netu bamanye tutamba bwane muchikondo echi yeye ngujulombola ne yeye na fila kabidi mpala wandi kudibi abako abuno bafila mpala yabo kadi mbwane kwikala masungula budishikaminyi kakuyi muntu mwenze kubukole katena basubilumbu bwana bakwiba meme yetu bakwenze bwalu kampani biwi kala kwena muyi kujifundisha dina jebo manye bwane kwena mukupita ku masungula kadi muntu jimuso jitu uju ufita ku masungula wonso ajitunga jandi ame yato akajina bokunu kolesha ku moyo kunu manisha bwana malu adenza ke king kayena menze kamulelo badibamba bwana baka ilwendulule lwa kadi kilomita bwa kumbuka mu province wangalela
Bogu batang toni kubeta lefeme wa Yuda kwa kadi kilometre luka man makumi atano ne sambombo kadi baka yambi kondo abaka teno mbaka yimushindu kai. Nunguto tipikale chitanji chidicha kilometre ni itano. Ni isat budu nabu na shamvula. Kanu chinyi munya, kanu chinyi vula, netu sangishibwe, palo kunowa, palo kunowa, palo kunowa. Netu sangishibwe, palo kunowa, palo kunowa, palo kunowa. Netu sangishibwe, palo kunowa. Bwalu bwa penwenze nungujitu kujikala masungula wakumana kwenzi bikala wakusungula mukalengu uji musungula womone wakupita ninu kala nedisanga bwalu bwa masanga tu inawa di chuma ninu cha masanga lualu bikondo kumpala di yedi di nukoleshi di nukwajish nuikala nedikima bwalu bwa nzambi unu nutendelela nanu chumunyini nungu na shememe mwambili unu wambile unjime bwane nendi file bianyi bwa meme kuluku jufu injishe di na bumu akaya Yosefu ne Mali. Nzambu wetu anuslame anusankish. Nwangata didi ya mukalenga budidi ya mushingu mukole bwa nuenze chidi mukalenga utulomba. Mudini jakiliso mukalenga wetu. Amen. Tulomba yinzambi tatu wetu tulitukusakidile bwalu bwa uji nzambi mwimpe. Tuasikidile bwalu bwa bikondi bionsuwe uji utu sonsolo utu bela. Chitu jumwa kwenze kakwene bwalu buji bwenze kamwishu mwaduli ni dieba butikaba yubanju kwenze kaba yubambi bomu kando webe. Nungu badiba tuleje chumanyinu chimpe chane bantu na shaba bikondo abi bakajiba yebu kufundisha mena abo. Bokumanya bunyi bwa bantu bakaji mujitunga beni jitunga mene. Bokumanya benyi bakajimu. Nungu nzambu wetu tuasikidile bwadiye didi tukwachishi. Bilondi shile michikondo chijibana ba mwene Kongo bonso. Michima yabu mitangilano kumalu amasungule na shamvite mika la kumene. Tatu wetu sonsole michima ya bonso bajibumvuji yedi. Ba belanga na bakwata njila na shamvule mika la kunzambu wetu nyuma weba bakwachishi. Ba ya kufundisha mena hapo. Bwani jitu kaba mono mokusungule mkalenga ujibu baswa. Ne basungula babo batu ditubikila ne ba depite. Nansha ba province nansha ba jitu nzambu wetu. Tutukulomba nungu ikala mukalenga wabu. Uba sambe, uba koleshi. Taski dile tatu, tulombele masala yetu, konsku di ikalangana. Uba lui l'invite boalu ba benelukuna badiko banyunguluke bulobo wetu. Ikala na ba makando la manzubu yabu di bashi. Tulombele bana banshi ni bagaji ba mulufuila. Ni bantu banunu na ababonsi badi mumpitaji batumike mumukalenga wetu. Ambe didi abunzambu ya bubondo bwalu bwa we wakadi ondopo ni di chana. Tutulombele bambi banzambi badi bakwata muju mukol di bedi bwa kunzuli michima ni meso abantu bebe. Tatu ubapa lungi lobu jungulu di baba jungulu meya di mumukando webe. Tutulombele ba sungula bebe ba depute mene ne ba senater. Ne ba minyampale mene ba ministre nzambu eto muntu mchitu fecha muji mwandi. Taski dili tatu ulama bantu bebe ni jitu nga dijimu ja Kongo. Ikala nabu. Ikala ni mwana omwene Kongo yonsu miyabi di batangalaka. Ubalami mundu mwa chansi cha munzu biyabu. Matalale ikaram. Tutukula mnungu. Itabuji tatu etu jubene shijetu. Katata kujie ujima yumokunu ulama buwanu enu kanulenduki. Ne uji mwokunu teka kumpala kwa butumbi bwandi ne disanka ditamba bunene kanu ichilem. Kudi nzambi umwepele musungidi wetu. Bwa Yesu Kristo mkalengu wetu. Kuikala butumbi ne buneme ne bukokeshi. Ne bukole kumpala kwa bikondo bionsu ne katataka ne chendelele. Amen. Yeho anulame anusankisha. Yeho wetu anulame anusankisha. Yeho wetu anulame anusankisha. Chenane kwa kunyembe na bana vija wewe yepo dibejani yepo nabuani zam
Nzambi kuikule tu. Oh Zambi kumdeke dito. Ibwe Soko Kandeluse. Ibwe Soko Kandeluse. Muchima kukankina sha udine mukusambi ne mukukula mimwipeyo balwa makole Zambi kuikuletu Zambi kunekedito Ibweja So